abantu abafuye. Yikho neshele umntwana ophinda angene wayenohlelo lokwakha amadibha, enohlelo lokwakha iy'nkanji, kubiyelwa iy'nkanji, kubiyelwa amasimu. Umntwana ophinda angene wayethi ukuze iy'ngane zikwazi ukuya esikoleni aziyeke ukwelusa iy'nkomo, akubiyelwe amasimu. Lolo hlelo lwaqala ngo-1982. Umntwana ophinda angene wathatha omama kaNkosi Shandu, omama uFaith Gasa, wabasaphesheya beyofunda, befundela lento okuthiwa ngama-co-op. Ngaleso sikhathi kwakubizwa ngokuthiwa imfela ndawonye, ukuthi asiyihlanganise sibe ngamaqoqwana ukuze uhulumeni akwazi ukusisiza. Ngibona ukuthi ke Mgazi usabambelele kulowo mgomo, ngoba kukho okunye esingakwenza ngaphandle kokubambelela emgomeni umntwana ophinda angene asikhulisa ngawo, ngoba wayeqonda ukuthi abantu bakithi bazobhuqabhuqwa indlala. Ngakho-ke lo msebenzi omkhulu kangaka Mgazi ozowenza ukuba lokho okuncane, ngoba siyazi ukuthi umkhandlu wasondini awunayo imali